Mugace nshireki umureberezo w'ubureberezo bwa Rwenzori yayereko kwatwaho abwendwara ya sirimu herukweyongera umurfopoto. Abanyamakuru bayebembera kushaba kweri izuba ahari All Saints Church aho muri Mbara. Umutima ekintu cyo kureba mu misho na nekiriyo munda n'ibintu bibiri bitarusha. Embohe Veriro Muchome abatura nibenda kumanya tumwitsere Omar Kagadi. Ati mukuwange kumwenda. Emito y'amakuru yabane kushyibwaho. Blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Kare ninyongera kutanjera makuru gita gacencuire urukuzaga kusyaho nde Elias Ritugusa hamwe na mutahi wanje Lois Gava n'uwo rumo rwo bubonero abatura abatawone kansu ya Kagado mu district ya Kagadini betumbuitwa bwanyuma yo kufa ko mutura mugenzi wabo abana bagira ngo mutahi wabo gu abira ko mirwo mu cyome cha government konka umuringo gwafiremo nugubuzabuza. Ofire David akugizibwa birenaje nano mushango go kutinisiriza kandi ashanyirwa feriro mu cyome cya Cyamambugu mu district ya Kagadi. Kiro kya sande haija hanu cha imani angamba umwana wawe akozira musango mukaguza akozira musango ki ngwa abalize kalebule nahabwo eke saa 8 tujya kutaha mu musango nkabanta kagireyo nkasanga umwana saa 8 umusango bagugire mwira no kumutera bamutire habwa kalebule ya cha imani yagambire muko wangu mwana wangu abaire mwina mwabana abo mwana wangu abaire munyo waragi na nyonginyo kyonka abu kuginya tikuli kumanyisa ngo ndi musiru orukuratu ruwabaire hali nkarora security wa madamu ya mukwasisize amwe mkonjo tribe ayamukwasizize na mutwara kuli omuka bajja bayikara mu misango bamaziri kwikara mu misango bamuteko mu motoke yabu noti kabangali nyonko omuntu nyeye kaguzo omuntu bamusira mutwara mu kabangali bakagenda bonkabo komplaina batwara omwana abatura becyaro cya Kahunde omuri Kibanga ward mu Kagadi town council mu district ya Kagadi bariyo nibetombo itogwe bagumze ngo bashemerere kumanya cyisire mutahi wabo mwana afuire na twakamwacha imani kukaguza umwana afuirata batuletire police nyingi baenda kututwara no mwana wange na wondi omukuru bamutwara habo kukaguza umwana wafuirata kandi ucha imani otwaroto musibi otaine defense okumutwara hati nyoni nyenda kusaba obuyambi mu government umwana wange afuire bintamanyire na cha imani tatuyambire no murambo kyali muigwanika nikusaba obuyambi banyambi akakwata omutuze waitu akugizibu bamutwaranka ha police hataroho umuntu no hataroho defense hataroho kandi bakasoka kumutera kandi indoho nkerora nyo itali heihi oli yaterera police ayizire police 10 buzizire ito oli tumaze kuruga tugire mwache imani tugenda kugaguza che imani binu bibero bitaho ko mutako guba mutwaraga nkakozero musango batayikiriza ito bataka kubika haramu bakaguliriro no vice che imani bamuhenguzi bagamba tabika haramu nguwa kugi okozere criminal bamutwara abantu bajyangu chairman we cyaro cya Kahunde Rukatembo no muhezi wo Businge Tom nakachiko kabo kona ngutine kikabayambire nabwo cyo nibenda kubiha mu bwesije baresigning abo kubati bamanyire muri mugwawe emisange yetasemerire kuba ya polisi bagitwara polisi abataka no bakufune kizibu tibakuzoka ohiro bakuzoka misange yeroho sente so tubaire ntusaba baresigning abataka basobole kukoma bebembeza abandi nyo nsasire muno ko mutaka bakyakabugaya abo bembezi bwakiriya byenyu mushaka kwikainaza abantu babo nibashwa mukora kubahiyekera tibakwetaga mazima hatubuni betaga bisubu twaganiro nabebembezi kandi bimbyo bacobora nshongeji atine twakora ki msa umuntu kubamtwara police kuseruliza bikusinga icyo lire ngo hata abagwiragwire mu mikono ya polisi itali yerose ange buraza warufwa abatene kizibu
abataine ensobi yona kukaguza omuntu wanga afiirata baitu ekibura ihanura polisi ekwasire bukwata ne mutwara ngono bazaki ntukijumira muno nienda kujumira ekintu ekyo polisi omwojo mumutaise. Frank Beine omugambirizo w'epamo mu ihanga asoma ebintu yatugambira kufa kwa David. Of course the theoretical finding is that he developed like a mental issue, then after some time sort of rested, then now I think maybe the sickness continued, then that's when he died in Wadi by morning. They found him dead. Amakuru agashaka Thomas tumwebaze. Webare Thomas tumwebaze kandi ago namakuru g'obusasi ntushasha okuchira munonga na nekejo eferirwa muntu wabo we bishop w'obureberezi obwa Ruwenzori Diocese Right Reverend Robin Kisembo yayireka winza mutuma abo kweyongera ko burwire bwa sirimu omurembo rwa Hoyuma. Bishop nagirangu n'obujunanizo bwa buri muntu okurwanisa okujanjara kwa kakoko ka sirimu mu ihanga. Tito Muranga Lauben Kisembo ebinebindi yabigamba obo ayebembiremo okushaba akansa ya All Saints Jesus Supply omurembo Fort Portal. Bishop Kisembo nagirangu abo mhendo gw'abantu abarukwatwa akakoko ka sirimu omul Fort Portal kuzahigura Fort Portal ehindukire ekyo kushekererwa. So it's the other problem in our city. The shame on us in Fort Portal. When they visit Kegewa, I will be here for a certain function. They will see a tangi. They will put a shop. Sitting about it for the photo, we put a child. So I give them. Ebhandiko kurgo mukachiko akarukuranisa sirimu omwihanga echa Uganda AIDS Commission cyurukango Fort Portal niyo ekirizeyo omubaro gw'abantu abarukwatwa akoko ka sirimu okwetoro rihanga ryona abari abucweka 14 ari 10. But I've not done enough. I want to go from Zion. But it means they are giving me a vote of no confidence. Because the show morality is part of moral decadence. Ekigambo kya sirimu galimanano, of course, by national statistics, nizole Fort Portal tulaiguru muno. Kandi kino kikiri kirungi na mbere tuli, kino nikiswaza habokuba sirimu nayo tekatungire mubazi abarugonzebu. Omugandi twaza kanisa ya St Paul Nyamtyobora Church of Uganda aho murembo rwambara oburebizi ninkole bajaguza ekiro cha Petero orukwera. Okushabuku abashije nuko bakwebembera bashabwa obutahemuka amaka gabo obutosha. Abashija omukushabuku okusima kwabo kwaza abombeka. Twitaga tankisina cyaceje buri kubona kutabuca tanka yo mutwaro ezitukuteka ngo no kuzistoringa byona bihuire bibasa kumaraho miliyoni 15 mwenu abanyambabazi abakutwatiraho mu rumogu mazima mukama nabongera omugisha dangwa teje cyonka kutuba twabaturunde inamizabo igija kutwera omukombeka gakendeze na nahakositsi ezitwakubire nitwinkaringa twabana twesagari na n'ubundi gakubura twaza kutaha ahandi shanga batuguza edomara 12 na nezi kukiraho mwe tuteka ngu tahotanka zikatwera okukendeza kositsi. Abwa TV West ndise Nyomo Gideon na Jonan Sengwere. Mwebare abanyamakuru bitu babanyamakuru aho mu rurembo orwambara erizuba bajeraho okushaba kumtano hamwe na nokusima akanise ya All Saints Church aho mu rurembo rwambara. Abanyadini n'abantu baburijo bashabwa kureka emize y'obwinazi n'emitima y'ebikorwa bya Satani kihwero kwikiriza kwabo okutamburira rukiro rugumire.
byagambwa Betcom Juni omukozi wa Vision Group obuyaba nabura akushaba kw'abanyamakuru aro All Saints Church Mbarara City. Nabani yacha wakati yansona Yakobo yajerekeraga yatonga bisaraba nagirati mushobseki kozere kibiki ikikoretiro kumutwaro cyo n'ikimuga icyo gaciti cyo kubanza aho mu cyatsi yamukira omutima ekintu cyo kureba misho na nekiryo munda n'ibintu bibiri bitarushana so no basa kubora type ejo ubundi ni oino twaho twobandamirire ubundi ine obwina zigokora oino bushuma bwawo oino bushambano bwawo oino bwisi oino iharo oine norgaha nango omuntu omushanga rwire ochikayo mureba ojata tumwene tawo banje kutebe kanisa yokuzika uri akafakare kunka iwe no barebera omuriyecho kongo obahamya obahereza mano tatu naisha kubati kongo muriyo no chumarengo yafire ojana no gambira bando tori yafire kando wabo ro abacho tumuhame ko muntu yatsire no gambo kuchira kongo mutima harimo okushabo kwa meya wa Mbarara City Robert Mugabe Kachebezi kandi yagira ngo obuhereza no kuratira mukama nugwa muhanda gwentunguka yabona ntabwo nisima mukama kugira ngo agikateka munonga byabarazemo kandi kwisha kumusima no kumanya muhamba ariyaho maruhamba amakuru n'amakuru kachebeze kongara ariyaho marihoha ntabwo ruranganya utindira cy'ingamba yeba amakuru mweba abanyamakuru ku rugo mikureta ryemwe omucyange cya burenge rwizoba bayika mukorogo kusima nishaba kandi ndimpiga ngo abakazi n'abashija bongero kunyweza no kushabarahanga ahabo kuba nuwarukombeka kandi nuwe yatiriho bushwere nishabira families zone ziriyo nizijegajega okubasa kureba ngo bagaruka batonka obushwere bwagarukaho batwayeterana hamwe nk'abanyamakuru bambara atwena kurango babasa kuba musimarahanga eco nco kintu kibere cyumuramu amubire no shanga abanyamakuru batakwatanisa nabamwe hati nareba mwabasiya kumvire ntakumanya kandi mazire ubunyamakuru emyaka miringo konkecho mucoreka kwakunza kwatanisa kisakutulyamo bamwe mu banyamakuru abutwagambaho nabo basime nkwatanisa yabo n'abantu ba burijo cy'abanyamahoro no kurangwa abanyamahoro imirimo tukora yabasa kumanya amwe tubintu bigana umutaho no mutaguma imirimo tukora kuko uzaca tushemeza nangwa na bamwe twamanyana abo kuba tune media houses nyingi ngo kutwaika twaiterana twamanyana Filize kwatira mukanirizo ba kugira ngo nitereka terundane All Saints Church Mbarara twase kushabaka Ndisandeke William ahabwa TV West webare Sandeke William twagomezamu abakristayo okurwa mu kanisa ya St Matthew Cathedral omuricamate omubureberezo bwa South Ankole ntungamo district bashabwo kugira rukundo omumitima yabo kibahwere okutunga obusinje okushaboku kwahebwayo Bishop Nathan Ahimbisubwe mukoro gwo kushitamisa Dean wa Cathedral musya omuntebe Omnyishengerokazi wa district ya Rwampara Anne Kansime yagambe bo byabariyo mjenye mukuru mu kushaba ko kwijike kiro cya Mariamu All Saints Church muri Nyihanga umutima wiba umwesiga kandi ubushinja we utari burakutunga ihangana akazindi burekira omukazi w'umutima noho wakumuzora
okushaba okubona kwaba kugenderera kurundana sente zo kombeka omuryango gw'edduuka ofutayiza aba Mothers Union b'ekanisa egi. Kireki twatorekerire projekti yo kombeka enju ya Mothers Union Kentasya mu muringo Kentasya ubundi cyangwa kiraruge mu izoberi basabwa serekanisa yitu kandi Entasya yitu abo kuba kitwantutekateka nico cyaruga yahabwe mbabazarahanga kandi abakazi nimbeshengereza kurugirira injira yaburwe rizoba nanimbashaba mutware entanda mpango iyo kunda bashije abanyu uko birukona ukora bishange biri umanye nkuka kwa karura ko wakwasire mbweno umukazo yorobero mushija kandi abashija nabeshengereza ayi muri murgeyo wije twatanise twombeka makageitu abakazi aba basimu abo kugira omwete gwo kutandika ebintu biri kureta Entasya mu kanisa wabo Entasya nubwo muhanda n'amazima n'amagara nishaba abantu mwimuke tuze gukora na president Emilia Jangwe Kisanja no sleep na inde abantu kwena obaryo munyeto uburyo mukazi uburyo mushija uze gukora abo kubona ikintu kibi kushanga ngwiwe amisho gawe ugatire aharinankogu nuwo kutekateka nabasa kubisaho omugandi abikiriza kanisa All Saints Rubindi bashebwa kureka gukora emzeru kushwaza edini na mnongo muzo gukanyura mu bakazi gwo kutuntuza abana bariko batazire. Okushaba kwahebwa Venerable Reverend Dennis Kizinduka obuyabaye bembiriro kushaba ko kujaguza mwaka gumwe kwekanisa ege batizibwa no kutongoza kombeka oburaro bwo mburizi ndo gate kugira ngo nane motoka yekanisa aho kubanza kugitungo mbwira kukira yebuke everi safe omugate sana ko musona azunga mukareba katanga mukareba omukazi yakwato mwana mutongo omwana muto yadaga kumpakira mpiturizo nazimurisa empiturizo abashahara yaha kutumanya imagine nirati hona ko bana wagisikase ko mukapapara mu gikomwana abambe empiturizo badokta bakajya kubagara cyo bayitegereza bashaka muno kundi buntu bwefunjizo bya bigi akacumukabiga mukamanya inabya gahonda alisoma kandi cyakandi erizoba tayikonganya ha celebrating kandi twenda nabwe ngo umushomesa witu tayino kurara twera ngo timiseho enji ya kandi na story dance na higuru nababanse kugera aho kubyama kandi nabajinyi bitu baguma bija babona aho kushikira nsima mukama izobera bwe cyombeko kitwayombekire mukama icyombeko rugatwa ikaniseji iri kwisa mukama ekitinisa kandi kurangwa gume natugabirra tutarukukena Yesu oguyasimo murimo guyo nukorwa kaniseji nemirimo yentunguke riyo nekorwa yakwera kubakumeho bibembere umugishogwe bazanye bano misho utakabaruka ko ukorwa hati ukisembuye niwapenda kujya habara wagakawije kumbe rumkanisa hana tukureba ko cyo cyashitse wewe kapa twase mukama twegeze kushoborokirwa okushemye ubuzima rahanga ngiro bwindi twire n'ukwangisa umuhereza n'ukugira umwanya wo kandi wendeke kansege kitira sagwa teka twakutandika ko ukomeze cyo muhereza kandi akarwo mu kwangisano akabasa kucyo umwanya wo yaza kutimbo musinge omurimo ogu nuguza kumara miliyoni ziri kwikarushanju ndi Anita Tukunda na Susan Charles kare mwebare abanyamakuru bito muri bwito wa TV Sto Murunzi ni nkusima aho turebera hona kandi webare no kutorana kureba TV West turiyo makuru agacencwire konkare katumureho tugarukana makuru agande agarukurataho nega kushikibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Omugarukurataho ow'emyaka 8 muri mbarra nayitenga miliyoni 200 okubasa kushemezibwa orukizi TV West mwena n'abagiwuliriza
obuhabuzi ahabyo bwegese nibikushikibwaho Kitagata Farm Institute nyenda kwamanyisa ngu egimutamutu kandi mu 2026 kandi yitwigwire kandi yitukuchira kotinga ka academic term niyeje term eyitu abashomesa bakukora ubucwekihembe making sure ngo baheza syllabus abo kububwiro bwingi term 3 ntwenda banking akushomesa ibyabire kumere kugira ngo preparing na mnonga kandi class okukora yeroyi nahabwe cyo nabanyenda kusindika ahumziro gwa takaresere mwana atakamuhumurikise kugira ngo wachererwa twara umwana ubakasente kake koine ubagete ngo bice bishomero byoyine utwara umwana ahumurike atandike na hamwe nabandi ibica amana no kugenda ukaganira na office ukareba nkuko bakubasabira mu mwana wawe akashoma obuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukushikibwaho Kitagata Farm Institute Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kama takajiremu. MC takiziri. DJ achumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikiza ngo okushara keke ni shamushanju. Nizeze zenyire. Byo ni shara keke tukazakunyumba. Na wapensi yonda nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Skylight Hotel restaurant uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mshanje mwenda 18 58 38 ninga notu mshanje notu mukaga 36 36 Unashikamba neza kutwara abantu aheru zirinka hikanara. Gachaina yaba tandati agandi mu uriyo protoko gumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kukitwara hero banje ngo hari abantu rekeraho abo kutwara abantu ahera bese Rwanda beta bahezi recruitment expert reba hariya Amazon building mwije mbatware tutware bito nyeri ontware ahori kwenda
itwe aba Haze Recruitment Expert nutuzaguza myaka 10 ombohereza ubwo kutwara abantu aheru erabambara nsangwa Amazon building not mushanjina not emwe not office zito za Kampala nsangwa rubowa opposite na Kwarte supermarket esumu not mushanju ine mirundena itane mirundena ninga not mushanjina noti emwe 235 mukaga Haze Recruitment Expert go Haze go better kashati wagendo ebyo kwomeka byongera koroba kankwanjurire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kombekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri Mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria echo nabyombecyese cyangane kabendera ya Uganda bashangari mayiro 8 Mbarara Kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke nkazoro mfarati murunji kandagworobi rosfo nikangara konkobya mashamera nogwa mutindo rosfo insi yokushemera kwanje okuraraje nukureta okuhangara no kutekatekaje omugongo takubyamaje noyimukora okushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rosfo rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruko ndahatinye chakare nebire byombisho rosfo insi yokushemera kwanje rosfo insi yebiroto birungi Tumu Medical Institute erashangwa muri Rugongo Karongo Buhweju District barakira beje bojona beshiki okwisha kushoma certificate yo bonus nursing certificate yo buzalisa midwifery diploma yo bonus extension diploma yo buzalisa extension itele cyo handiswa mu bwijire omuminisho yo bwegesi nemizan kandi na center number okuruga mu Unimap itendekero ginentani sabwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomeza batende kigweji library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara intambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kurya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratungo buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwa beje kushoma kurunji abeje barashoma certificate barashashura sirinje miliyoni 1.50 aba diploma sirinje miliyoni 1.40 okumenya biracyaho tera not mushanje 5 mushanje ni 5 mushanje ni 3 10 excellent innovation and diversity in health umukoro kutaliko kofi kombucha bareno umukoro wawe kabagambi mbaganga tiriko kofi kombucha nga tuli Buganda kombucha abantu baje kujja ne mugamba muwara nga Buganda kombucha gana abantu kumbaga aba Buganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuli bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha kadwa sinyiru kumiroka ne Buganda coffee na yali kulukumiroka Buganda kombucha makuru agacencuire agecweka cya kabiri Prince Kasure Hassan umwana w'imyaka 8 y'ubukuru ariyo natanyangwa na n'indwara ya sickle cells indwara yo kugambwa kuba yamukwasire aciryo umwana mutamwaka bwumwe abazirebe nubazira ngo miliyoni 200 z'urwetengo ku mushemezo rukizi tabazine kandi nubashaba abanyamba bazokubahwera Ebhandiko by'irwaro okurga haru Holy Innocent Children's Hospital ebitiruho mukono Dr. Chowarianga Mike nibereka ngo mwana gwe nayitengo biyambi bwaho naho okushemezi bwo muri India kandi yo navarirwe miliyoni 200 namuzalanga mwana ali bulungi nnyo nga ali healthy era nga yeyagaza naye yaweze emyezi 5 nali mwebasiza nga abaana bonna basa endo kulira omwana akaaba nziruka agenda omutuukako nsanga nga ali wansi nanga omwana omuto myezi 5 kiki
kitanda ne mujjawo ne musirisa n'asirika naye wayitawo eddakiika ntono nnyo naddamu n'abeezaamu ng'akaaba nnyo ndo omwetegereza ng'azimbye mukono. Abana batuura baruwa Seero Nyamutyobora Mbarara City kandi Nantale Yudaya n'onyina w'omwana ogu bitinagira ngu batuire nibaraba mu bulemeezi bwingi okwiha omwana ogu azaarwa. Muyina ku cell cases ewammwe nembagamba kosi naye sikirabangayo ate nga naffe betwekerezangako ate nga ne mu baana bonna yali asoose. Omusawo n'agamba tusooke tukole test tulabe. Bwe bakola test ne baŋŋamba nti basuspectinze okuba nga ali sikla. Natya nnyo ne nkaaba naye omusawo n'aŋŋamba guma omwana we ajja kutereera naye ajja kuyita mu bingi. Omwana ogu hataliwo mu kyaka 3 konka endwala egi neemulemesa n'okushoma kurungi. Ebiseera ebyo twali tutidde n'okumutwala ku ssomero ne tugamba alina okusoma nga banne naye agendayo n'asoma babuli awo ne babakubira essimu olulimi mutomuma kaaba ne mubeera mu eyo embeera kati embeera gye tuwangaaliddemu eyo naye ng'asomye kati mu kyakusatu era awezezza emyaka 8. Yudaya n'asaba abanyambabazi abareeba emboozi egi okubahwera okusya ssente ezi n'okutwara omwana okushemezebwa orukizi. Kati bone marrow transplant eyo bagikola omwana alina ogikola ng'obudde bukyali ng'akyali ku myaka emito. Naŋŋamba nange abange ngenda kubatwala naye nga bya ssente ninjaja kyono ozisobola ne mugamba Mukama yamanyi emubuuza ssente mmeka. Naŋŋamba olina okuba ng'olina 200 million z'emiliyoni. Kwakuba wareeba emboozi egi kandi olina obusobozi kuhwereka egi kolesa akawunti namba ya 50,235,12 eri omu maziina ga Nantale Yudaya ningasha namba y'esimu ya 0776 eri omu maziina ga Nantale Yudaya ninga endijo ya 0782 eri omu maziina ga Hassan Karure. Gasha kwa Abdukarim Sengendo. Webale Sengendo Abdukarim kandi nitwentonjera yira karyitu abanyambabazi bona okureba ngo bakwatiraho omwana ogo yabasa kuba na kizibwa oburwiro kumuteganisa obwa sikosero. Babasilamu mu district ya Shema bijicubwa obutafa batakozire hija ngempaje ya 5 omu Busilamu nibijicubwa ngunugwe muringo ogushikire ogurukura kusya kubatwara omujana. Byagambo izoba ow'abanyadini n'abanyamukago babana bakira Muzeyi Kabise Ngozi otunje ekyenisa ky'obwa haji bwayima yo kuruga maka. District Amil Shema District Sheikh Jafar Kajimu ya barabo abarukuza maka ngwe bukurwa bushane ne bari kushemesebwa batakadere kutunga hija. Natali Musiramu abuuza konka okuhaji akazamaka ninga ngabala banyokola tebikola ki hajati nki nabwe kityo saba Allah atukuuma hijja abazikoze tugezeeko ko watambula mu mbeera ennungi Allah bingatuwamu obulungi. Twagamba na Hadi Kabise Ngozi waruga maka niko kutugera ngo bari 80 naja kubimara arukuhasirira abantu emigisha ngo kwe dini rukuragira 80 ati kuriya itwagire ko kikayo ruhangana ku sasira ebyawo byona na kusasira ebyawo byona osanko mwana wazarizo oberi nabwe kiwarugayo wote utagire kwedibaga noteko kumare biroba 80 buri cyo kusaba cyona ruhangana kigarukamu buri cyo kusaba cyona na kigarukamu nabwe ni hine byesa bireyo akaba emwaka bimbera
bogedde nti ennaku 40 buli kyasaba ng'aba akyanukulirawo omusuubira okuba ng'agenda kusigala wano waka abantu bajja ne bamulabako mpolampola nga bwabawakubira. Eddiini y'Obusiraamu eyina empagi 5 kandi empagi ya 5 tori kugitunga otagiire maika. Kandi nyo omuntu twakuntuma nyo nintini banzi abantu abantumire nkatwarira kimwe ku banzi nkayenda no okubasabira kukirana nyo ako buri muntu wenangizire gukora kaka bonsabire mbere takumuyara rurimi rwanjye Bwanyuma y'okuhika omu maka gye babanza n'okulumbeddwa atyo n'okwekabi kubahasirira emigisha n'okubaha amizigo migisha. Gashoka Mike atwakire. Webale Michael atwatire Bishop w'ubureberezo bwa Ankole Right Reverend Sheldon Mwesugwa yakabukira abakristayo abarkwesiga abafumu n'obarkweyeta biciriza. Bishop Sheldon nagira ngo ebikorwa nk'ebyo nibyo bizingamiza entunguko mbyanga. Bishop w'ubureberezo bwa Ankole Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa nagira ngo n'ekikorwa cy'obusasi kandi cy'enshoni abarkweyeta biciriza kuba n'ibicirizo mu bafumu. Nahezo buhereza kumureberezo bwa Ankole ngo ntaza kwakiriyo mu kristayo ukiriyo nazo mu bafumu. Ekyo kankiza kunshasha kandi kibasa kunshasha okungambirira enjiri y'okuzunwa n'omulungi bwa Mukama mu magara g'abantu n'ebirungi ebyabakorera n'okunjerizayo okworeka abantu baketegereza okuzunwa niki n'ebirungi ebirumu. Yagamba ebyo byabayo mu busabadikono bwa Kabingo mu district y'Isingiro aha mukoro gw'okusiibira abakristayo omwanya ogu. Shongoro ngo munsi egitwinena ngebuza ona se umuntu wena inena unagiye kusanga buri muntu wena rurengo rwayinena ati ndira wena seje naku kandi garike nyongere ko nizide zanje kanya kunywa marwa manya nasara munazo kandi ibigambo ibyari kutukomera nibyo kutereza amasoko kongera gumiza muntu kwa mu Rwanda sima abantu bona abeja okwijja kwatanisa hamwe kwakira no kusibura umureberezo witu burisa witu bona omumakanisa gaitu bona twadanise n'enkiko zitu kanso y'uburisa head of late witu na treasurer na nabandi bona bitongore kwatanisiza hamwe okusibura umureberezo witu. Aha myaka nkaga nenayo bukuru Bishop Sheldon yasiye myaka 16 ari umureberezo wa 5 w'ubureberezo bwa Ankole kandi naija kuba nahumura mu kwezi kwa mwenda omwaka oguru kwija. Omugani makuru pastor wa Holy Spirit Church wile tumwine yashaba government obutarekeraho rutaro rwo kurwanisa oburubwenguzi okwetorora ihanga ebyabigambira izoba omukushabo kwakamwa biciriza bingi. Ogona yahanangiriza abantu okurwa mu mbuzi by'obutegetsi bakaza kukora gumizengo bwire bwe by'ubururu bukahwa. Obwire obuturimu ati tusimara ngo obwire bwa politics bubireho tugire mu za campaign twazikora so kuri kibasika ati abanyarwanda tukabye tufokasinga akora ekitukugamba tugamba akora. Ahabwa TV West ndi era akiza na Ali Waswa. Mwebare abanyamakuru bitu twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru agandi. Umara kurukagomba
ogutebeka nisibwe ba Swift Initiatives Limited omuchayi kache kambarara ufitandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebura 5 ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kulebenya mishwa ne 12 zonka abana b'amashomero aha main gate eshiringira 10 kandi kulebenya mishwa na zone 10 zonka mungena b'amakorera amahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja abatunyi n'abarisa abari kora byo mikono abari kushubura imyenda enkito abamabara amahotel n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena ni mwetwa nije murebe nyamishwa engabia embarasi uruziramire ubunyankogote maya gonya nenjeya babuniga abana mwarya face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasi nse y'umurembe egali yo mweka y'abana uri kwenda kubukinga akasimu noti mushaje mushanju 2 anana mukaga kinana na mukaga hati mchara wanje mwami numanya abana nabagaruka ya ishomero kandi ibintu bikiri kubi aho wajota kutwara icweka cha fiza ishomero rya junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje abo acita kushashura ntukozesa momo no tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konkana bwono basa kushabaroni ya fees obwe n'amashomero gacejumbire ndige basa kwangura school van namazima singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani yishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaloni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Okay. This June, pay for your current GoTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. And that's it for today. Till the next episode. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara.
They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Makuru agacenshwire agishweka cito cyaha muheru reka turebe ahambozi n'abanashomero mu cyo cyo kubanza ahi bishop wa South Ankole Right to Reverend Nathan Ahimbisubwe arukuta dino musyamu ntebe. Omukoro gwa bakanisa ya St Matthew Cathedral muri cyamate kandi gwakabanya dini batari bamwe na bamwe abahure n'abasaba deacon abebembezi ba district hamwe n'abikirizo muri Kristo. Reverend Canon Jora Makora Gentorinwe yashitamisibwa mu ntebe nkadino musya kandi omukoro gwa yebemerwa Right Reverend Bishop Nathan Ahimbisibwe. Banyuma yo kushitamisibwa mu ntebe nkadino musya Reverend Canon Jora Makoraje yasima ruhanga n'abamutire mu bwesije kandi yaraganisa okoro mogo gwa muhebwa. St Matthew's Cathedral ni ndugandi nje kuhereza no bwesugwa kandi nkuratara ebragero bye kanisa no kuhabura kwayo ninja gumani nkora n'amani ganje okwirinda nukugumyaje ebintu obutunji nabyona ebyekanisa ebyankwasibwa Abarundi igana shanje na mushanju nibo batebwaho engaro. Omugandi makuru Bishop wa North Kigezi Onesmus Asimwe yahiga abakristayo ba Kachinga Kidiko na Rome North Kigezi Diocese obutosho kusima ruhanga abwe bibyar kubarabyamu yabugambo byabanati bara kanisa ya Nyibingo Church of Uganda yabatizwa St Stephen's Church of Uganda muri Kebisoni. Kandi shikutuma abantu bamustasima nabo kwegeragera n'abandi kwegerageza n'abandi namwene hino umuntu ubundi mu mutima aragira ati nibasimbe batakusimbire shinyine batakusimbire nibasimbe binesente nibasimbe beine amamotoka beinenshi beine amajuru beinenshi nibasimbe abinesente mama de mawe nibasimbe abantu bine that kind of attitude. When Bishop yashaba ngumube manzi Cox Stephen yabire manzi ntubendeza obumanzi
okweyangisa kandi no kusasirana. Hona Bishop Onesimus yayereko kwatwa bw'abashija bebirwo byunanzwa bwabo maka narebera abandi bakazi kandi owe yaho tari kubasa kushashurira umwana fizi tari kubasa kushashurira umwana esente zo gura uniform ali yaho no kujara mbere ndingo naturi musheija chizi timu muri kujara ngo omusheija abwetera hati buri musheija cyo tari kugura tari kugura umukazi wabo umwonyo n'ababiri batamuhagire wadansize hamwe okutewa umugoremwe iyo kureba ngo twakuratira entekateka ya president iyo kubingobora nakuca munonga abo kwatiza ikanisa yitu ya Nyibingo no kugitungira izina kandi yatunga izina Rusya St. Stephen's Church of Uganda. Amakuru agashakwa na Good Fatuma na Dan Basibye. Mwebare abanyamakuru bitu bawo aborugando rw'abasingo mu district ya Rwampara nabashabwa okurondo burari bwa batahi babo cubahwere okwatanisa na nokutungukira hamwe abahona nabashabwa okushomesa abana babo abwente bekanisa yanyense yabo Begamberwe omurukiko rwabo bari kuvugana chairman wabo olukiko rubera mu district ya Rwampara Omsel Yaksoro twaba tuyino kushemerwa kwa mani twaba nutureba tuneshojo cy'umwise turiho mu mwanya uko nyondi umusingo murungi to turi abasingo barungi abacagaje ompaka mugungu na mungonya niyo tukusuka nibo bine bitwabo ari abana bo busera bakibare bari toriyo wakibare twina abasera bakibare barumbaka muntu nabaye turi abantu manyi wagira ngo katutandikira hansi itunga bijukuru babashije abatamwe tararebere zo no tarabarebere konga twine kucibisaho tukabamanya tukamanya bakarikumuka ngahi bagatandikira ngahi ogu no shoboka kuvugana na Museveni bamuhubwa kiyamanu bwa Uganda yona arayini yabasingo nakara moja na kotidro na nkayina hikayo no chairman wa Uganda kwabo kwara ajara arimbuliza nyuma anyeti amaganisaho amperez mba vice chairman wa Uganda arayini yabasingo nyewe nanye ndi chairman wa movement abo mwanya gwa kitungurise tukorananye kunakura ababugine n'ikigindura cyo kumanyana no kureba uko bakora hamwe abwentunguka chairman w'abasingo ayina matsiko ngo kumanyana okuntu kwija kurugamo ebirungi abo Ruganda oro Gombechi kitwihe hari cyabasingiki kabo mwana wa twahira umwana twatungira wa ari kwibuza kwa president ubu twakitandika kandi tukatandikira amasingi go kushomesa honaba nibishikibwa omugasho go kushomesa abana okumanya nuko kwiciramo n'abachairman babasingo kuruga aheru ya Rwampara ngo witunde mparabahinda agamba bakunda nataho mpayabasingo abasingo mwe baraceraje abwa TV West ndisenyomo Gideon Omrwampara webare senyomo Gideon omo district ya Rwampara reka tuzo makuru agebye mizano abahagizi ba Manchester United okurugo muri Chikagati omo district y'Isinjiro nabo bargireho batandika ikibina cyo kwetungura okutongoza ekibina eki kubira mu town council ya Chikagati kandi aba babandize kushamaza town ya Chikagati
batayayire Kikagate Seed School bakwatiraho beji na bimwe mbikwato Mani Fans Association ni basima mnonga abo kutumanya itenka candidates ba senior 4 Kikagate Seed ni birade na mkaga bakatuhereza mathematical sets basima mnonga kishikawo ngani tukundemizana kandi twashinabye kandi tekatekeshe sinakora tuza kutwera abo kuba cyayongera habana mani kundemizana kubahereze niko kutongoza ekibina cyo kubagita kandi bacesire Kikagate Manchester United Fans Association. Ito nkaba member tukareba mu kicikire gumana twagira ebyecyayi byonka tineme byenshaho bene Kikagate Manchester Fans Association twikirizana ngo tutandike project zo kwetunga ahituru kugambira twarundine sente ezo miliyoni 25 twina account yitu twine kigendera ngo mu myezi mike rafre twaza kushika mu kwezi 10 kuba tuyigwireho sako baza kuzakorera para mu isingiro ndetse ine bitatu so bite bitwine kabe ntekateka mu biro bonus bite factory bitatu shangi tukosingira mbere project aba batugambire ntekateke zibine bwa nyuma yo kwegita twine program zo kuronda abana nshobora nabo tukabaheraho tukabakwatiraho umukafizi mbene kigenderwa kitu itwenda kurubwo mu kishayi tukashobora tuzakweyongerayo kugira na team zezindi ezirabe zijana zitutayayira abe mpira twenda to developing talent ekibineki kinentebe kanisa nungi abo kuba ready supportinga naha kayeshweka kandi kirugestani tabukanso yitu gasha kwa Ruth Nwamanya webare Ruth Nwamanya yo team eyambara city erikuzana mu mpaka eza Ankole Cup na yeri izuba yarara etebekanisi zo kuritana ne yambara district ahizuba erya nyenchakare mu group ya Kashatu muzano gwe guja kuzandwa hacayi canya kayojo aho mu rembo rwambara timwezi Mbarara City na Mbarara district zirimo mu group ya Kashatu na Elmu Rwampara hamwe na Isingiro omunyishengero kazi wemenyeto ohabwa bakazo mu ihanga ryona ultimu ambassador wa Mbarara City aino bwesije mu Mbarara City neza kutandika kurunje mpakezi eza Ankole Cup eziri kuzana na Mbarara district nywende excited obo kubanza kubandumbarra akapira kandi ninyete yona ya Mbarara City na abakashari kwija tukajoininga mpira tukamanyana tukazana tukapromotinga talents zetu neze miringo mingi inabari bine talents mpira inabe ino music inabe ine science so baje kunkambira ngo munanga dosubamo turn up so that we can develop our talents, develop our community because as talents tuyamba you never know tubasa tunje employed so I call all the young people to come and participate. Mbarara City yabembire mpake zona nobwo rabe twirita katungire mugisha ecabatebekanisa bari kugira ngo amurundo ogu benda kurwanasa tuza kufuna abazane abakobasa kuri presenting Mbarara City mu championship egi itiyentiza ndakuboreka mu Mbarara City turi Mbarara City abo kuba management tukagirondi hangwe kandi nyeta umurodo witu tashi speaker wa ba speaker niyo ni gusabira ugaruko be speaker wa ba speaker basakurizo kwata team yawe kare kandi bategereze ahizuba irya nyincha karumpiro gwengwija kuzanwa aharisha 10 impaka ezechikopo echa Ankole ezumwaka ugw'2026 nabwe zitongozibweho ningashe zigwirweho mu butongora hizuba irya nyuma baziyo ahacayi echa Bushenyi main stadium umuzano gwigwire impakezi gugwire chikazi ahagati ya Bushenyi hamwe na district ya Shema hatino tebire mutahiwe
omuzano gwa shema erukurita na bushenyi gutakatandikire habandizeho gw'abanyamakuru na ba MPs kandi guhendire ba MPs barukusinga abanyamakuru gori biraharyemwe eziteberwe honorable Mwine Mpaka owamba City House hamwe na honorable Peter Agaba owibanda municipality. Tunga no kugira ngo kornizo munyamakuru wa UBC wakiyareba size yaruteraho immediate pressure embu yo kuteba kuri yo mugore yakuri tukabara gore y'amahurire we yayeteba so naco cyatushobera amaza nabwa nyuma omuzano gwa bushenyi na shema gutandikire ogoro kumanywa nka Greater Bushenyi Dabe ogutandikire na vibe yamani borro bajo abahagize barkoreka kubarkwenda businguzi bito muzana ho gujire kuhendera timu zona tino rebero mukatimba ka mugenzi we kusaraje ngo teka kunanisima barwena bijo mbingi kandi mwe bari kwagera angore cup kandi tweraganise okwatanisiza hamwe okweta na munonga entunguka kandi no kubasa kuganira no kwegeza abantu bitu ekibakweta mindset change okutwakubasa kwebisaho turi kurabira on programs za government abana babina mani konka itwa nk'abanyatungamo okwetu kurya sande ninye tabanyabushenyi mwena mwishatungamo murebe abanyatungamo kakubine waka bana bitu. As any other team, we came hoping for a win, but unfortunately or fortunately, we managed to scoop out with 1 point. We came to get 3 points. Regarding the preparation we've had, our coaches have prepared us well. Timu eze zirgo mu group yo kubanza Bushenyi negaruka mukurita na timu ya Ntungamo ahasande yebiri 12 okwezoku kandi shema na ija kuba nerita na timu ya Ntungamo ahabirabiru na 1 okwezoku. kare izo nempaka za Ankole Cup okuzigwireho mpiro gwazanwa izoberi ahagati ya timu ya district ya Ibanda hamwe na Kazo nagwe gwa kwa Makazi 00 tino wateba mutahiwe mpakezi nizugumizamo omisho amakuru agacencwire aho no twabasaga henderera gicireki kandi wabanaga ku sound area seritugusa hamwe na Lois Gava no rumo rwo bonero itwe nitwendezo kurara kurunje. Eshaha zabishatu zechiro na when you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults